Kau FAKATAMAI pia mo Siaosi Pohiva pia me tonga eiki I hoani. Siaosi malo mo e tau mau ai FINAU. Malo e tau lawa se tita pia malo le kau FINAU. Ko ia. Siaosi Iyo, Siaosi mahalo pe na ke mea mai pe o whanongo I he talanga koia kau FINAU pe au kia pe ai ngahi mooni o ku whakatalanoa mai kia vau I he FINAU I he ngahi tawhaaki ko kakau hai mooni o ku hau au pito SEMISI SIKA mo ale pe mo whane pe koia ngā pe talanoa. Se tita na e toki ko tu to tongi forma o po ta talanoa ke kamata ma foi poini ko loto ke forma hino me ko ni se tita ko ngau e fai ngo fu ai ne ko fai ke tau hanga forma opo ai Kakai right from the beginning na mahu inga forma opo Kakai ka tau I kuna se tita pe o mahino ka ia o tau e malo he ko e tau fusi o tau kita o tau ego ka pau te tau nofo ai se tita te tau ri ake Kakai ka pau te tau whakamuamu ai Kakai te tau lawa tuanga te tau ego o tau kita o tau te sio te mawhao ka mea ku mahu ingange mo tolonga na ia mantu I se tita na ula ki ui timi pe ke fai resisita he resisita pe mahino le va fai nga ko resisita pe te fai fotu tu le lei ka ka poate ke to review ai timi base nga circumstances nga tunga pe ko na ia o mai ke time pe o koe u whamatala se tita o lahe ta imahino ko kisi o ifo ke lahe ta imahino mo whamatala ula ki le remu ani hia ko ke officialo ono tuang e mahe poate ai whamatala o koe I tokanga ki ai ka ku ke o mai fo I mo oni me totonu ko pe na ia o ke koe u magatu unga ia se tita ona fai feri uri waki ko ni te wa pe whakatata ko tau pe ko mea gon ki tonga tapu fa na mantu fok na si foto mai he komiti ko mi tonga tapu tonga tapu wa sen FONUA na foto mai komiti sen FONUA hiria atutuni na lo ki ke ai se misika ya ko ai ko ke finalize ke ui risiko ya u mai tutunia ai ko tim ke to hona kingoa sai penete ya wa lewa ai komiti ko atonga tapua o mai ai candidate ko se FONUA ai ko le sita sai na efetu tak na fai mau petala no mo se FONUA pena au ke sa parte ko ni na to kosi ko imagino ni posile sita ai mo le sita se FONUA ko imagino ni a osi ai withdraw I lao tutuni ko e lao fili ko osi withdraw hata candidate o fahe ahon na tokanga ma sen FONUA mau falewa kita lano ge he sapate ta ko poini ma inga na talano mai ge sen FONUA na pesen FONUA o guiai ne hoha ne tokanga ke ai ke compete ia ka pau e tau mua ke lawa hata ai patoa o kai ke fulo ko uhinga mari ki ai ke to lere ia pele foka ka sen FONUA kuma osi vai wana wa mo ping ko candidate eta wai a ene lere ko ki candidate I foi time no ko ni pa ne foto o mai o pema fe ke holomu ia kai ave ene popo mo ne ka popo ki a SEMISI ka ke ma ma TEKE pe ko candidate pa to mo kai ke ko wa fatala no ki ai
he kuhanga sione o hiki whakakaukau ki he lewolo toi maulunga. Koe uhi koe kakai, koe koia o mahu inga. Koe poate o mahu inga. Koe kakai o mahu inga. Sai, koe mo ukeis kehe. Ko ukeis kehe le weno ala options ia. Koe hange koe keisi a whane mo. Na toko ua pe kantiteti. Ka tate fo keisi koe keisi koe ni a hapai. Pia mo are. Na e whitu utaki mai a Cheitapu, i he aho sapate, ki kata whamoremore, to'ohono hingoa, withdraw ia, pia me he kantiteti a e poate e kakai. Na ia i pe mo kau kantiteti kehe, pai e whenga whatala no kanau tolu, na nau pehe, kumau peke nau lere tawa taima. Pe whoko uingana e whokia ka mo are. Kaka umea koe ni e se tita. Ko ilau, koe mea whema ke ilo he kakai kiai, ke to alo tu ia amu ka ko hange ko lere a toto ia ka ko fai e pe mo whamau ia Facebook information isi o ku mau ka ko mahino pe ka te au e he toton ke awe ki poate ko mo ni au pito e se tika ka o tuen pero ngo na mau na i he ko team ai ko whakau en he ko team tau ai ke perfect ai mea kotoa pa tau toki ulaki ai ke whate mo kalati hono whiri mai tau toko ua me wahenga ai hono ututun ko uhinga se te tau te ke ai hapoate ai kakai hapoate ai koa team ko tau no fuko tari ke hao ai mea kotoa ko foi mamani pe he ia whaingata ai ngā ue ia mau inga au to pe tutu ni ko to pe ke fa he poate ka ke lava u poate ke fa ta taimi ko to pe ke fa ya tutu ko taimi mau inga pe ke fa nga u e sia informe poate ko fa nga e poate pe a mo ni pe o mau inga ke ilo poate ngai me pe ni ka ko tu ko me pe sia pa mo skiltari penau ta fa ke na ton mo poate pe fa tonga ia o i fa ta no ke i ko ka moe ngai komiti pe me ngai wahenga koe he ko o ko wa pe mo na tolu me pang o life information ai ko ke ilo he ni pe na ta fo pe na tolu fo matala me ko ke mai no na tolu kai ke ko fe hui koe pe ku hau a SEMISI PIKAI e se dit me pang ko na ma o ke ki me ko na fa to o ni ta no mo SEMISI na matano fakasi he po sapati na matano ki mu he ahone faile sisita ka matano i a sapati ko talano go ya na i he mahino ya ko fakakau ko me a FONUA na faile va fatano ko se mo SEMISI because there was no other option. Kalau muia sen FONUA, o toi mai pe toko ua, ko SEMISI SIKA, pe mo tama ko soan. Ka ko soan ne, ko tahi paanga ia a Clive Edwards. So, it wasn't an option. Neka te hoko ia ko option. So, ko option ni na tahape ko SEMISI SIKA. Ya ko huinga na fai whakatalanoa ki a SEMISI SIKA. Ya ko talanoa go ya ko talanoa na fai ake lau mali lili lau mali ma na whakamu ai kakai. Pia na fai whakatalanoa pa mo SEMISI SIKA uhinga ko na withdraw ai na mai ai ko tohi ke na holo mu. Pia na talanoa mahino ma SEMISI. Ako tuipe na o si hanga SEMISI o fai talanoa kolokama na ne whakahoko ai. Ko tutu ni ko ene kai ke kawai na i loto ngai wawa. Ko ne whakahoko tutu ni ko ia ko tutu ni ai koati. Kana ne ko ne whakakau en hene tānoa. Kau kai ke hane totonu ke ne hanga whakaikai ai pou whai he kakai kuna wahenga. Pea e ne pehe e whie maari e ia ka pau e u ia ke kau ki poate ai kakai. Ke timi poate ai kakai. That was the story. Nai kai ke talanoa ia e hau kai ri ake koa team. Ko whamatala e ko whamatala hala ia. Peko tui
na uhingai tari fehu ya semisi ki fine matu ana na hanga fai ke kena formatala ye hasia ata ku osfok ma semisi ki pate kakai hala ta no ye ko ya ki fatonton wat ko formatala semisi o loto firmari ki frahingoa ke kau quantity pe mi pate kakai. That's the correct story. Da koe ni e se tita kau hanga o te whui mea koni. Hange ni tau pehe e ki tau toko tau tolu tonu hala e kau tamako. Peke nao maa kore whakamore mone maka tau tolu. O kai keu tui ka whahinga. Ke nau o mai o. You know, koe tala noa ni a human. O wia iho nau whainga ongo. Nau whainga pride. O nau whinga ke. Imagine pe tau tolu ia tau tolu, o koe ko mea whai ngata ke tuangi hani ihi, o koe ni whukau pōpou, koe angai e kuongo ui, ka tau tara noa, ka kua mea tau tui ki ai awi ke tau whalala, we have faith in that. Pea koe mo onia se tita, o sloto lele ki a semisi, na whataha pea mo moari, ko staria moari ke hao, o haikoa ni whane, o hoatakau, ko toko nima, oku I whahinga koe he ko team, oku name hen, because there was no other option, hange ko keipi na matala noa kei mo semisi, ko hui ko kai ke teha option ni ko I tonga tap tolu, nai pehe ke whakama opo pea ke teke ia keipi ke lawa. Ka koe anga ia whakakau, le o tau taimini, tau sio ke whakapoto taha, ko lelei taha te tau lawa I o ikuna. Ko kore pia ke kau pōpou, tau hanga ki whakawaiwai ho tau kita, tau ego, tau whamumua e kakai, mo e nau whia mau. O kai ko hui mamanin ke hao e tau ngau ko tau pe. Apa te tau tari, ke tau awe e tau whalalao tuku ki ai, mo e tau tui. Ko whakapa ilahi, matala noa koe mo semisi, ko tā noa a gentleman. O loto, lelei ke mo whakakau I timi, wate e kakai. That to me is enough. Ki au ia was whiunga o whakapa ai tala noa koe ia. O awi kei ku whakapa. Koe mea ke heia ka ako hae au kami e se tika. O koe ai ki fo I mea he tau lotu se tita pehe. Lotu ko topeu tau whai. O tua. Ke whakaau e kau tai a upe whakakakate tau katai. O whai ho tau lelei taha ki whai tau mau e. Pagua ke tunga tau a watu ngata. Pea ngata ai. Koe hae o la. Tukuia ke o tua ki hanga toki whakakakate. Pagua mea tau tui ki ai. Ka koe angai e ngā ue se tita. O koe ko ngā whai ngofu ai ni. Ke ilo ia mai e kau pōpou mo kakai. Tau hanga whakamu o mua whia mau e kakai. Ka te tau whai lewa mea totonu. Pea tuku e tau ai ke tau pehe. Mō mai o whakakore whakamore ka mau tolu. Ko tau ato kore whakamore, koe ko ha. We all human. O koe tau tataha. O ngot whia tangata. Pea koe ia. Oku ka koe tūnga koe he taimini. Ko mea koe ke pehe pe koe mooni ko mai ka mea koe. O pe na loto lere ke whakakau ki nau tolu mea. Ia, o na loto lere ki ai. Ka ko tui koe foi step forward ia, I tau ngā unua koe ni ki tau ofi atu koe ni ki he whiri se. Ka ko pehe koe whakapoto taha ai. Ko isiu ke heia, ai sea pe moe. Si kai tari, mea au hanu ke kau mea he. Koe taimi ta se ti tau pehe ni. Ko whakamanatu ma upe ke he poate. E poate, aini ko alounga ki ai. Poate. Koe taimi koe na haere mai e ki ke huki sarai mana na heka mai he asi. Pea ko hiwa ho sana whuke kakai mo nau whiwhia mo lak mai lai pā me ki loa. Pea kohue ai asi ia. Ko ia au whai hono hiki. Ko ia makatunga hiwa whiwhia mo ho sana. Kakai ke ne whakatonga kono whatongia peo nai koe whakaheka mai ai e ki. Ko ki mau tolu, koe tanga asi. O na time te mau whakakau, ko mau hoko mau tolu koe eiki.
Ko mo meni te pe ko mau ku ngalo ai me ko ia ko mau fatongia ko as. Te mau puna pe to e ki ia. Ko ki mau tolu ko ka se vaniti. E langa i taunga we. Ka ko ni hia ku ngalo ia. Ko mau tolu ko ka se vaniti. Ko whamanatu pe ki taunga we fai age lau mari ma. Loto tau ataina, loto lelei, whakamomu ai kakai he taunga hi ngau ko tapeu whai. Ka te hanga whamanatu ak iyo. Ua si loto ai whainga koe ni, ke whakakau ko nau hungoa ki e koa timi. Māgo utari te whiu i ura ki se tika. E se asa ko whakamalo atu ki a te koe i e tari whakaofa mo mahino, pea ko wakai hifu ke ni iko na ita ko ane nai ko nau tala mai malo au pita Siaosi whakamama mo tala noa mahino. Aia ko tui pe Siaosi ko mehe tala noa ko na ko ke o mai ko e whainga taa ke whakawhai ke hei ai fo ilea ko ia o ko loto lelei ke ukau atu ko ho maurisi ka o ko IKAI ko e ko whoki atu ki he timi ko ni ai Kakai ki he komite a Kakai. Au mahalo ka foi whakawhai ke he ia. Pea moni lau ia koe ni a SEMISI na o mai koe ni i he whakaeke koe he kau US of India. Sorry. Ki he kau US. Timi koe ni pia mi Amerika. O ko moni ni tari ana ko ia he whakatatau pia pia whikainga aki pe ia pia moe. Tali ko na ko moni ia se tali toton pe SEMISI. Iyo. Tali totono o pita pe o ka ke whepaki ia. Ka koe hala hono interpret ko ia. Iyo, ni ihi koe ni. E Siaosi koe lea maari au na ke whakahoko i he pōko ina i ho launch. Pea moe, pa koe fofo time whakan ke tau tala noa ai, pea mo koe o whelave i pea moe. Pea moe launch successful koe ni ho mo launch i he whalaiti o ke ko osi. Na ke whia maari e ki he ola ko ia o ngāue ai poate, pea moe komiti ko ia ho wāhenga, pea moe turn out ko ia o Kakai i he pō whalaiti. How did you feel? Yo, super excited. Na kono moni na fia au pito. Se tika. Ai mahino ke te au, ai popo ai Kakai, ka me te pu ai mahino ka au ai fuiwi, ai poate. Mo komiti ko ni atonga tapulaki. Ko kutuia se tika ke platform ko ni na fau. Ai poate. Pe ko lava se taimin ke tala ai malo he iwi ko ia. Fie maari e ka whakafofonga, he kuia i e poati ke na whakakau ngā he mea koe ni. Koe poati enu nau takai holo whila ola, takai holo whai ngai polokama, ngai kolomo, ngai wāhenga. Koe poati enu koe hanau ngai komiti whakakolo, whakawāhenga. Pea ngai komiti whakawāhenga, unau whakakau, hanau whai kempeni. Pea si lewa, se dita, tau hata ke foi motolo ke he me past. Ko kohiria ko whakafofonga pena ele takai holo whai ni ngahi ngā aue. Ko funga o lahi ko tau tangata fo o ni pa na ha na tol mo fo imotol fo pa ko matu ka taime ko ne te ka poate ai Kakai te ka ngai komit fo va henga ke na fa no pa ke te au se ta ko fa malo la ke Kakai ko na tangata pula kina na chena ke mea na ko fa malo ia pe polo kalama pa na ko fa malo ia lahi ai mau ki komiti ko na tonga tapulaki nau ngahi ngau na fa kono moni na o wale au ia i he ngai fo tutu ngau ko na nau fai tai ngai fo ko mo ua he ko alolo he kempeni ko me pena na te fo ha ko mai kau ko smawe programa smawe ha stufa to fka o Kakai holo na tolo ta ko ngau la na fai to ko ola ngau na nau fai na aspia he po ki te au ko foi endorsement le ia ko fai i he nau he turn up ko he o mai ko Kakai ko attend to ko la pe he ko tu na ai lawe ki a kalafi mo polo kalama ni ki muini mai na mato e fitala ko mo kalafi ene io ko tano kalafi ki a campaign pe nia past kun hanga o fatonga ia i to la pe ni mo la mari ko na o mai mo Kakai i programa kempeni ka ko ia ka kono moni na fifia la i he ola programa ko ia se tita
Malo. Ya, pea ola foki a ngahi whakakaukau ko ia nā ke whakatoto mei he kamataka ke whakatoto ha fo I komiti a Kakai pea moha ngai komiti whakawāhenga. Ko mau wakai atu koe mei toa I he pōwhalaite ki successful ai fo I polo kalama ko ia. Ko timi koe ni kua whiri mai he poate ke mau ngāwe whakataha pea ke mau kaunga kantiteiti mo ia. Oko ke pau lahi ka tek nau tolo e siaos haho wakai ke whai timi koe ni. Ia, oko pau lahi ke tek nau tolo. Se dit, kwa taimi ni ko mantu fo ko whiri mai ni e ngai wai. Mai kai ke lawa wha loto. Pe lawa kan te to fa no loto. Ka tau whakaapa. Ai loto ko mai me kakai. Ai ngau kau kantitei ti kuna kau mai ko mea matole taimi ni kono. Ko fe mari pe ka tek nau tolo se tito. Fe mari ke kau kantitei ko ni mai. Ko fe mari ke mau ngau e whata. Ska mata fotutu ke ngau ia. Ko te pe maus. Hange ko ni mau. Stara no matol mau fangi workshop na fai. Fe mau ke mau. Mai ma whakaukau ke tiunin ke. Patonton ke mau mi tala noa. Whakakaukau tatau. Tala noa tatau. Mo mau sio ke visone tatau pe. Me ngai turi ki keke. Ka ku kofi mari au pito ki he ke timi. Koe ni hi koe ani ko pehe ku he ko timi ku os fai tala whakatala noa mo nau tolu. Whakawhiewhia, lawa ke mau tala noa he taimi. E ala pika tunga, au whai ngā mari te nau kau mai ki ngai polo kalama. Ia koe pe te nau kau mai ka mau ngai polo kalama, piko mau kau at ka nau ngai polo kalama. Ka koe lau mari ke whai ake tau ngā au he taimi. Ko mea ne ko whakatau ngā ia e au e se tika. Tau whenga tau tolu ke whakama opo. Whenga kau popo ni ke FUSI pe ke nau tau mawahe. Ta koe whakau te tau FONUA whewhe ai. Pau peheanga popo. Tau kono monia nai he taimlasi. Tau koe ke mau he toko lahi. Kātoa whangaki whakamatala whakaiki ki kotoa o magatu unga ngā tutu uni peheni. Whakamuange nei lahi a taimi ke whakamatala whangaki whakaiki ki kotoa ke toko taho taupe ke whie maari. Kau koe ke a taimia ke whai ai mea koe ase tita. Ko mea pia ku kore, o me whalala. E tau alu a ke tui ke tau ngau e whai, whalala ke tau roto. O tae anga e tau pehe, tau tui tatau mo tau whakaukau tatau pe oseanga mea whai longo atia, hangi u whatupe mo weu. Ko toko uhain ko asia ta, mahino pe asia ta. Ai mini u whaalelele mu a pe, ka ko whamanat mau pe, whanga asiki mau tolu. Whakaheka ke ngau ai. Ko ia. Se asa kau lawe I pe o ku o iai ho o function ke lawa atu ki ai. Ka koe whehui whakaosi pe ia se asa ko atu kia te koe. Koe ni kua kakato e tau toko taha whitu. Pea koe hange koe na IKAI I he ngahi mahina mai koe. Ka koe ni ku tau sio ki ha foi sino ha mai o e toko taha whitu. Pea ku awe rewa ki ai kotoa o e iwi mo e atamai mo e lotu mo e whakakaukau kia te ki nau tolu. Koe halewa ho mo stepu hoko atu koe taimini koe ni kua mo umau e toko taha whitu. Toi pe ai wike e ono mo e aho e taha. Pea o ke aho whiri aho taha walu koe nove maa. Koe halewa ho mo plan of action ke tau plan of action kotoa atu ki ai. Koe ruaki pe se tita koe step forward endia. Ai lava koe ke tari kau mea koe ke ui. Koe mea koe ke ui hanau timpe, koe ke mau kauat matolu ai pe lava pe ikai koe mea ke heia. Ona pe foi mahino aki koe ni, kia te au. O sea foi step forward, foi laka ia ki mu ai. Kamata ke ne whakamapopo kou whiawhiau, ne lava whai mahino aki, ka mo SEMISI. Nengo koe ni he kuna, koe na whai ngata wha kuna o sio mai ai, koe hau kei o mai ai se tita, koe taimea u tau claim ownership ai, koe taimea u tau claim ai, tau maalunga nge, tau iko mo e tau kita. Kapa ki tau whamomo e kakai, mahu inga e kakai. Ko peheau koe laka ni ki muka. Koe whakaamu aku ia, hoko ke aha polo kalama mo SEMISI ke malea mai ke public. Pea toki
fai le wanga tu ai to ai pe ko mai no kia te au ko whakapapa ia ko ane kakai ko ka mea fai ngofu a se tika ke uri ake hau ko kakai pe ko whasi tua i hau kakai tau kei tangata tau ai mau pe whakakaukau ko ia o tau kei tangata pe ka hekai ke tuku ai te whaamau kia ki taimi ke ma ki prokalama mo SEMISI o mai mangai whakakaukau ke kakai o pehe ko koe foi koe kau he mea koe step forward ia ko amo taga whakakai at least pia koe kakai ko toko ni mai ni me ko timo ko ma o ku kau he ko no i ko he he tim ko ne pate kakai ta ko whakamalola hiau ia ki ngau ko ne pate kakai ke sea kau ma sekretari mo na kau ma ula kanga mo memi pakatoa pate e tawa o mai ke tuunga ko ni ko mea ko ko te taimini ko lele ngai programa ritio o ko ki mau programa ritio he ako to apesta me monite ki falaite i he walfit poinima peto ki tu faki ai ke ngai ritio ke pe ku lele mo mau ngahi campaign holo he ngahi wa he ngau kuponi o launch ai ai campaign Tonga Pohiva Timothy Lau mau lawat ki ai he fiafini he mau popo o ku mahu inga o pete taimini ko reality ani se ko ke pe nima mau ia he taimini na to ka wene fata ha mo SIONE FONUA o ko no fo o mahu inga ia I whakakaukau ka pau mo ai kakai ko tau ngā we o ku whima o e wheilau e se wheilau ki ha lele whakalukufua ki ha mea o te maalunga angi hangi koe mō ko whai e SIONE holo mui mai ka awe popo kia kai ke wila ko mau ki whakataha ni a whi o sipe mau ki whakataha ko hangaton pa SIONE o withdraw ma tok o ware ko tau pi matola niu e hau he o ngota ko withdraw SIONE ko respect a ene whakakaukau ko whakapapa i au bito e ka whi whakaukau e te marungang pe kune hanga hiki o lunga ai credibility poate o ko ke pehene ke withdraw pe no foi hona api ko whakata mo ni tama SIONE te withdraw ave support ke te tau ke campaign ke tokoni te ngai me fala ko ngai me fala o inga pito I fuerte ni instituto ni fala e que ngai me que tá pouco para Oia se tit ko tu ko ki moto mai a tonga e ki Siaosi ka ko fa malo atu ka te ko Siaosi ki moto mai ke mau nofo henga ko ni o kange ko tonga tapual tonga tapuhi tonga tapunim ke mau lahi o ke ngai beli aki o ku mau e o te mau ki whakamamafa ke ngai wa o ku neta ko le whamole mole ato ko moto hia mai pepe me I tonga eiki